Zamir aka qanchaga keldingiz? Taqpa deyin. Shu Zamir akani taqib qo'ydingiz. O'zi aytdi. Ha, aytaveriz. 40 ming so'm berdim. 140 ming berdingiz ha? Mına. Açık soda oldu adam. Молодец. Bunday kişi bize birle uçtuk mına. Mına bir ek de koyuңuzgun. Uşular 140 mingge soda olacak mına. Kurçat. Kimge gerek bolsa tak номерди men YouTube kanalımdan номерге кайрылсаңыздар, есімнің номерін тап берем. Жашы 3 асы, бойы 1.55 км. Улар тамай аткен 140 мingге сода oldu мына. Аттың мына есі бұл жақта байкебіз. Мына Замир байкебіз ортада қайнап сода алды. Мына тайкен 2023-тегі. Опа. Берсең, ağzını mı ne daşına verirsin bundan fayda. Qanchaga soda oldu? Onlar Allah siz alasın. Yok. Qanchaga soda oldu açıp? Nar kok. Qanchaga? 74'e berilmekte o da. 74'ke berilmeydi atına el toptuğun. Bu toru soqşa etsem toru mesken mına kok. Jana 85 dep suratsa kerekle. Mına. As janına көрсөтүп коюн. 74'ke berilmey жатат. Boyu 1.40 примерно. Beriniz bolsa. Ha, aytıcı. Doğru kattık durdu. Aşağı minginsen çay içip El toptuğun bir, biyin жақсылап көрсөтүп коюнчу. Qanchaga чыкты? Бас. 105 миңге. 105 миңге сода болду. 110 калды дейт мына бие. Бие үйрөтүлгөн мингич бие экен сандагы дейт. Так, тору кашкатай сода болуп жатат 95 миң сомго. 95ке берилбей жатат мына. Тайдын бою 1.45. Эркек экен, а? Ургач экен, а? Ургач 95 миң сомго сода болуп жатат. 1.45 бою. Эртең менен мындай кара бие сода болуп жатат. 75 миң берди окшойт. Жанжаке 75 бердиңизби? 75 а биеге. Мына. 75 миң сода берип жатат. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Жылкы көрмандары, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Туугандар, бүгүн 7 сентябрь Бишкектеги пригородный жылкы базары. Ушул жердеги жылкылардын бааларын сиздерге адаттагыдай көрсөтүп берейин. Видеого класс басып, каналга катталып туруңуздар. Биринчиле мына жакшы бир эки өспүрүм турат. Ушуларды көрсөтөйүн. Азыр эртең менен бир аз күңгүрт болду деп окшойт. Жамгыр жайын деп. Жигит мына жашы канча эле? Жашы 3 жаш. 3 жаш пышты. Бою канча барат? 1.60. Баасы-чы? Баасы 400 миң сом. Азыр ушул жерден эле сразу долларды мен телефон менен карап эсептеп өтөйүн. Бүгүн 7 сентябрь доллар 84 төн болуп атыптыр. Азырына бир телефон менен сиздерге чыгарып коюн. Бизде чет жактан көргөндөр көп. Так, мына 400 миңди. Мына 400 миңди мондай кыласыздар. Бөлөстөр 84кө. Кой туруңузбу? 84кө бөлөстөр. Так, ошондо доллар 4761 доллар чыгат мына. 400 миңди 84кө бөлүп мына. Калгандарында ушундай кылып эсептей бересиздер. Анан көп неге долларга айтасың дейт. Себеби биздин бир эле кыргыздар көрбөйт, башка жактан да көргөндөр көп. Так, номери бар беле? Айта кой. 0555 канча? 55 55 12 57. 12 57. Минилгенби? 2 жол минилген дейт Россиядан келген. Россиядан келген 2 жол минилиптир мына. Сындуу ушундай бышты издегендер болсо, бул жигитке байланышыңыздар. Азыр ушунун жанында дагы шерги турат, буну дагы көрсөтөйүн. Так, мондай кара түстө экен бул. Мына. Бос, мынанын бою канча барат эле? 1.60 плюс минус, а? Жашы канча бунуку? 2 жаш бул бунан. Бунун баасы? Бунун баасы 350. Минилген эмес, а? Баасы 350. Бунуку ишо где-то 4000 доллардан ары бери ашса керек. Мына бут колдору таза экен. Баасы 350 миң сом. Мына жарык бир аз кошуп коюнчу. Так, номер кайсына коюп коюн? 0555 55 дагы. 55 12 57, а? Мына төштөрүн көрүңүздөр. Жакшы өспүрүм издегендер болсо, ушул жигитке байланышыңыздар. Мына ушул экөө аябай
сындуу жакшы өспүрүмдөр болуп жатат базардын алды болуп. Азыр башкаларына тартайын. Мына көк тайда кирип калыптыр жаныбар. Тай издегендер болсо. Жаныбек тай да бул жаныбар, а? 1 жаштан өткөн тай. Мына. Бою канча барат? 1.46. Мына. Эркек тай издегендер болсо. Баасы канча деп атасыз? Баасы 130 миң сом. Номери плюс 996 0220 05 05 50 деген номерге байланышыңыздар. Bunun жашы кандай болуп калат? Шеп 1 жаштан өткөн тай. Бою канчага барат? 1.47. Эркек тай, а? Баасы канча дейсиз? Баасы 95 миң сом. Баасы дагы базар басып жатат. Базардагы баасы 95 миң. Алды арты өзүңүздөр чечим чыгарып аласыздар. Так, номеріңізді айтыңыз. 0708 46 35 58. Ушул номерге байланышыңыздар. Мына тайдын эти бираз арык экен бирок. Азыр базарга дагы эртең менен ушундай бээ кирип калды. Так, бул жакта тай дагы бар экен. Ушундай. Жанышбек эке, бээлер жөнүндө айта бериңиз. Порода. Данчак. Минги сан. Мына кулун ушунука? Быйылкы мына кулун менен экен. Эркек кулун. Ушул канчанчы кулун болуп калды? Жаш экен мына. Бэйнин бою канчага барат? 1.60га жакыныраак. 1.60га жакын экен. Жандагысы кандай? Жандагысы биринчи болот. Бул биринчи баласы экен. Жандагысы бул байтал, а? Байтал. Бул байтал экен ушундай. Данчак издегендер болсо. Мына байталды дагы байкап көрөсүздөр. Мына. Бааларын айта бериңиз. Кулунду бени Колун менен 250 сурап атам. 250 миң сом, где-то 3 миң доллардын тереги болуп калат. Ал 150 миң. Байталдын жалгыз 150 миң, а? Номерди айтыңыз. 772 0772 95 95 53 53 80. 80. Кулун бери айда койсоңуз, бери өтсүн. Мына кулунду көрсөңүз, мына кулунду саан мингич бээ кыскасы ушундай деп айтты. Жакса, байкебизге байланышасыздар. Бул жакта байтал. Мына. Бул походу 2 жаштагы окшойт. Мына. Так, бул жакта дагы бир жакшыраак таза мал түшүп калды. Байке, жашы канча бунун? Бунан бою канча? 1.60тан өйдө дейт. Негизи мына бу тоолдору үйрөтүлгөнбү? Үйрөтүлгөн. Баасын канча деп атасыз? Баасы 200 миң сом. Долларга кирде 2,5 миң доллардын тереги болуп калат. Жана мени көрсөткөндөй кылып эсептей берсеңиздер. Байке, номериңиз барбы? Киргизип коеюн YouTubeга. 702 0702 45 45 43 43 46. Hey. Мына ушул номерге байланышыңыздар. Бунан деди. Так, бул жакта бейлер да келип калыптыр. Байке, сатылдыбы? Канчадан келди? 103 болду экен. Кулуну барбы жокпу? Жок. Өзү, Өзү. Өзү. Жакшы, берекесин берсин. 103 миң сомго сатылыптыр. Бээнин өзү. Мына. Быйылкы тайлар канча болот экен могул? 35. Кулун, а? Жаныбарына. Быйылкылар 35. Эркекпи? Мына. 35 миң сом. Сураптарына. Жакшы экен мына. Быйылкы кулун 35 миң сом. Номериңиз барбы? Киргизип коелу. 554 0554 0910 07. 0910 07. Мына. Быйылкы эркек кулун. Мына, көрөсүздөр. Эми так, бул жакта дагы эки жакшы турат. Аттарды азыр тетиги баш жагынан көрсөтүп берем. Канча деп атасыз? Сиздики? 85ке шидир бересиз, а? Эркек тай экен. Бунун канча дейт? 85 деди? 85 да? Мына көк тайдын ээси бул жака шашып кетип калды. Негизи азыр номерин жазсаңыздар, комментарий жазсаңыздар, номерин таштап берем.
Boyu 1.40 plus minus. Adam az sayırık 1.40'dan. Bağırsa 85 dedi. Nomer sizin kopayım bak. İyisin ki ha. Kısqası kommentarga жазсаңыздар, ушул тайдын номерин мен сизге көк тай десеңиздер эле таап берем. Эси кетип калды, айтайын десем. Башым ондай кочкор баш экен. Горбатый баш болуп калды. Ассаламу алейкум. Шүгүр. Ха. Мына быйылкы тай эмес а былтыркы? Быйылкы тай көрүнүп кетти көзүмө. Канчаны отасызларды? 55-65 erkek taylar ekan. 55-65 ming so'm. Bıyılkı taydağı gelip kalıptır, bıyılkı kulun. 41 dediniz mi? 40. Bası 40 dedi, erkek tay ekan. Tak. Tor kaçkan kaçı da odası? 150 lira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bol eme da, cananday tazakan da. Argın polkron. 150 dediniz mi? 150 mi ama? Bağısı 150 mi sonunday? Tayzinler olsa, pazarda soracak. Nomeriniz yok mu? Nomeriniz yok mu? 11 var. Aytınız. 0700 0700 61 61 15 15 30. 30. Polkronuydu aytsak bolsa. Polkronуй. Polkron Angliçan, Kazanulak, Cerulaka izlеген çoğuytom degene bolsa bayqap көрөсүз. Так, бул жакта ар ат турат, ат туранчы. Ойга атты канча да атасыз? Баасын айтып коюңуз, мен сиз таппайм. Я. Баазын айтпайм, тапканачы. Аны. Бел. Не, урдалганбы? Таппай эле кой дейт го, тартпаса башкандар тап. İnim kaçta odasın? 75. 1 yaşından ötken tay ha? Na, çarba tay degen olsa 75. Bunun bağısı kança eken mına canvardın? Bu da 75. Erkek ha? 1 yaşından ötken tay, erkek 75 deydi. Torlar kançanda odasın? 50? 150 lira. Biro 150'den mi? Eko öndüle 150 diyorum ki. Biro 150'den deydi na. Taylar. Pazara bir girgizip koyun ha. Sorular moşun eken ha buroga. Biro 150'den deydi na. Taylar deydi. 1 yaşından ötken taylar. Nomeri de ayıp koyunuz. 570'nin 0507 580 945. 580 945 ha. Na. Bağısı birösü 150'den deyip suradı. Alırsan görüp koyunuzlar. At kançada da siz ki? Ye, başkaca siz bölöksüz. Nal jakka kengiri bastırınız mı? Ha, kengiri bastırıyorsunuz. Boyu çoğun at izleyenler bolsa, arada at jakka gelin var. 3-4 ile at girip kalıptır. Bunun jaşı kança? 3 ası. Boyu kança varıp kalat? Boyu 1.60. Bağısı? 65 boyu. 1.65 iken boyu. Sıra adam. Bağısı 300 bin so'm. Nomerinizi de aytip koyunuz. Qanday deysiz? 0772 95 53 80. 1-2 bastırsanız çüdep. Kat öyle жылы olab. Alamanlıq nat eken. Na. Bağısı 300 bin so'm suradı. Yürü ötülgön ha? Na, boyu 1.65 dedi. Ya na geride kança dolasız? Na ger attı şunu hazır. Kişneki attı. Kança diyodasız? 200 lira odasız. Boyu kança kavrat? 1.60. 40 yılqa taza özüzka. Jaşı? 3 асы, 6 yaşta eken da. Bağısı 200'ge. Nomeri aytып koyunuz ake. Beri vurunuz. Uşul жерге turunuz. Atı gösterkençe. Nomeri aytып beriniz. 0221 33 09 09. Mına butlarını bir gösterip koyun. Butları taza eken. Bağısı 200 bin suradı. Где-то 2,5 doların tekeregi. Ulağı var ha? Buyursa. Direkt çudenkçi biri. Mına.
Бағасы 200 мың сом сұрады мына. Көріңіздер. Дос, қанша додасың? 160. Жашы қанша? Екасы. Улағы бар ма? Бұл жаққа ары бер деп көрсетші бір атты. Бағасы 160 дейді. Қазан улаққа, жер улаққа жарай тұрған ат кемін алады. Ойнақ аты дегендер болса, ұшыл атты көріңіздер. Бағасы 160 тұрады. Болды, дос, бер, айда бер. Бұттары таза, а? Жашы қанша? Екасы 5 жаш. Қой тұршыны, бұттарын көкірегін тартып қойын. Бұттары бағасы 160. Номерің айт. 0508 42 04 44, а? Базарда сұрап жатқан бағасы. Аттың болған еті арық екен. Негізі аттарым бұл жерде көйле келчілі, азыр аттарда жоқ. Болған аттарды сіздерге көрсетіп жатам.